kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Bagay, agsibuwak iti mulak kita. Ay nawaw, agsibog ka kunam katrabiin. Nasken nga agad bagay. Rabi iti panagsibog ko. Tamaki usarak lang iti danom ni Tata Juaning. Anya? Amo matabas iti suplay ti danom ita. Mabalin mo't akasaritam ni Tata Juaning, taure alas 6 iti agsapang agsibog ka. Ay, saan ang mabalin bagay? Apay kit din asaan? Saan ang mabalin? Tagsibog mo't ni Tata Juaning ang tunbigat ti agsapa. Ti ibagam kit di, adda sa bali ang makagapo no apay akayat mo arumwar kat amumot arabiin. Anya ka lakid di mo bakit? Agsuspitya ka man ako na akon. Awan dakas nga aramidag. Asino mo ti nga agsibog iti kasto nga oras. Agsaksakripisyo aklaan. Takayat kumot nga agprogreso ti biyag tayo. Oho, saan asyak ti ululbudam si ka, Maynard? Talaga da di amanugang yu, tatang? Kontrolum ti boses mo no rin. Makapaasar. Amo na arabi ngam inpilit na pailang ti rimwar. Agsibog ka nung arod. Adda lakit di milagro nga aramidin na dahi a tao. Yada nakitam. Awan makit di, tatang. Yaw magayam kay. Napayakas ta ti panagsasaw. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no adda milagro nga aramidin na. Ngam saan tayo laang amo. Saan man ngamin akong kumpurme ti pampanunutan. Maturog ka kitin. Sa anak nga rod ang makaturog, tatang. Sumuro taksamat kan lakay ko. Bambanog ang laing ti bagin. Nukas tamad lang, ngawan pa nagtalag mo kinilakay mo. Sikalat takuman, tinapanlagsibaw. Anya? Wala, tabnusan ka nga sususpit sa akasta. Naimbaga bigat mo, Maynard, anak ko. Anyat ara-aramidin nyo dito garding ko, nanang. Mapanak ko maiti ayan ni Tatam Juanain. Dumawatak iti reject na. Ay, wala, nanang. Nagburas da idikalman. Si Kangay, anak ko. Kaanumot nga agburas ka. Inton Lunes pa, nanang. Umayak nga rod dito'y inton Lunes. Tulungan ka iti trabaho. Wala, umay kayo lata, nanang. Saan mo't ngamin amasangon ni Nurin ti tumulong kanya. Tabisi mo't iti trabaho na. Adda kami matkit di kang tatang mo, anak ko. Agyaman ak, nanang. Sige, umuna ako ng agawid. Da kayo mo't ti makaamo ang makisarita kin Tata Juaning. Agawid ka, adagaws. Nag-overnight tak dito'y garden, ta nagsibugak, nanang. Isumit lagayam akasla na puyat ka. O, nanang. Agawid ako, tagi na naak mamay. Naladaw ka mat si Kano rin. Wan ata na puya takmare. Ay nawaw, anyat nakapuyatam ngay mare. Wanaw? Saan kun nga ibagati ibagak kumakan ka? Bidot ti panpanunutem mare. Napuyat la nagpampanunot. Nagpampanunot iti anya mare. No asino ati babae ni lakay ko? Anya? Babae nila kay mo kunam? Wan mare. At dalakit di kabit na dayjay. Isu ari na bii arumwar. Tinadakamat ni tatang kanya, katri na bi amakiusar nila kay mo iti danom na. Imposible Agsuspet sa kaman ngaminan mare. Agar aramid ka laang iti pagsakitan ti ulong. Ay, agtrabaho takit din. Amok, sa anak mo't laang amawatan, mare. Anya? Anya nga oras ang nagawid da di Maynard, tatang. Alas 8 tagsapa, anak ko. Nakapsot ka nung amin ti danom iti rabiing. Patpatyan nyo mat. Wala, tay sumit lang tinaibagan ni pare Juaning kanya. No apay adakkel ti panagtalak yu iti day di amanugang yu Gaputa amok ang mapagtalkan ni Maynard. Amuyo, tatang. No ti tao kat adadakas nga aramid na.
Nalaing nga agilimad dagita. Da- Nalaing da nga agpamarang tapno laang saan tayo amaduktalan ti kalukwanda. No ka na yung agsuspitsa ka. Awan na. Daytan to, ti pagapaan yung agasawa. Mumbat agarden, ti pagdrab-trabawan nila kay mo. Masapul nga agsibog. Talusan, matay ti mula na. An-anwam ti ulas kan bagas si ka, Maynard. Maturog ak pa lang iti kalapaw ko, bakit? Ay nawaw, apay amaturog ka ijay kat adamat ti balay apagawidam. Nanginat-inatang ita, bakit? Agraira man rin nagitag tatakaw. Agtatakaw mo't nga ibagbagam. Di mo nakita, tipos ni Baron, nakalugaran tayo aya. Ijay ka nga rudan nga agnaad. Saan kan nga agawid dito'y balay? Italaang bakit? Narigat no burasan dati bunga tinatang amulak. Amangan no awanan mailakok. Dayta ti paglaingham. Anyat ko nam? Maturog ka ijay ano kayat mo? Awanan bibiyang ko. Di uray pa ijayan ti balay mo. Na, agungungot kan samot, bakit? Ay saan? Kas makita kat naragsaka. Kunaklaki, day no naturog kan no rin na nakaw. Kasano kumakat sa anak mo't ama katurog tatang? No, kumkumpurmi man siguro ti pampanunutan, may suwakasta. Amangan no addamat tan milagrong aramidan ni Maynard ijay. Imbaga na mitkin kabantayan na nagitimulan, ha? Kasano no adda ti babae amakmapan ijay tatang? Yan, di kasta ka panunutan, manakaw. Suspit tiyala ka na yun, ay. Anya nga ta no sumuro takken kwa na tatang. Sumurot ka kitrabieng. Delikado ti rumrumwar iti kastoy nga orasan niya. Di yung mapanunot ti mapampanunot ko tatang. Naapo aya. Isu siguro asa anak ang makaturog ta da milagro nga aramidan ni Maynard ijay. Talaga ka di nga awan pa nagtarik mo iti asawang. Nitatangay nanang. Di magas iti ayan ti kumpari na. Dito'y ka naturog, idirabi eh. O nanang, Apay, nagapa kayo kan bakit mau? saan matkid di? Dituyak la naturog, tapno mabantayak ti mulak. Agraira man ngamin dagitag tatakaw nanang. Agmay-may sa ka lang? At daman ni tatawaning di takalapaw na nanang. Nasaya at ano adda ita, tapno adda kaduam. O nanang, saan kayo matanagan? Tada ni tatawaning akadwak ditoy. Aywan gayam, bangus ti ginatang ko apangaldawan tayaw. Sige lang nanang, tinapatag kat ada sabaw na. Mapanak iti ayan ni Maynard tatang. Ay daw, awan trabaho mitaya. Day off ko ita. Anya. Inakaw taduktalak no anya ti palimot ti asawak. Ay sus, nagluko kan. Awan mo't amo kadakas ngay narabid ni Maynard. Tapno agsuspitsa ka akasta. Anyat kayat yu ang mapasamak aya tatang. Urayak ki din nga dadakas nga aramidan na. Kaasi ti asawa mitikas na nga rabid mo, nakaw. Managsuspitsa ka launay bait. Siyak ti anak yu, iso asyak kumatikas yan nyo tatang. Saan kat aday di ang Maynard? Ay, jak amo keng ka, no rin. Nay, ata ka magayam no rin, bakit? Unak lagi din, asino ti bisita. Sika magayam. Ipagarup mo asyak ti babaim anya. Ay nawaw, anyat kahit mo asawon, bakit? Anya ti kayat asawan daytoy ah. Chinelas ni nanang dayta. Imbati na tapno adda ka no usarin na no umay ditoy. Chinilas ni nanang. Chinilas lakit diti kabit mo daytoy. Oh, nay kan, bakit? Agpudno ka kanya kuno. Anya ko mat ipudnukin ka. Katpudno mo't ibagbak, bakit? Chinilas ni nanang dayta. Biddo ti pampanunutan. Saan asyak ti ulul budam kunak tumat? Purak daytoy at chinilas nay. Ite anya aga po apuram kat chinilas nga rod ni nanang dayta. Uray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak ang mamatikang ka. No saan ka mamate? Adaking ka dayta? Basta siya. Awan dagas nga aramidag. Makaumamot ta ka na yun apagsuspitsaan yun na tao. Ayan tilay teriyo tatang. Anong tilaytay? Purak daytoy at chinilas. Ay daw, nangalamit ti dayta chinilas aya. Iti kalapaw tinalaing amanugang iyo tatang. Anya. Chinilas lakit ti daytoy ti babae na. Ibagbaga na lang at chinilas ni nanang. Tapno saan ko apag panunutan iti dakes. Ay, agtanang ka man anak ko. Irwaryo man kit diti later dita. Agimbestiga ka pa'y mo't
Kasanulangan nupod na chinilas ni katugangam dayta. Nakababain mo't ano po uram. Naimbag nga agsapam, Mare no rin. Hay, awan na imbag iti agsapak ita, Mare. Ay nawaw, apay ka di, Mare. Among ka de, no asino ti akin kukwa iti dito at chinilas, Mare. Ni, nangalaan mo't iti day ta chinelas, Mare. Iti kalapaw tinalaing nga asawa. I-surprise visit ko kuma. Ngam chinilas mo ti babae ti nakita. Kasla nakitak nga insuot ni Nana Amelia day ta iti na minsan, Mare. Kasla sa anak ang mamati at chinilas ti katugangak da ito'y, Mare. Unay kalaki di mo't Mare. Hay, talaga apurak da ito'y, Mare. Kasano nga no chinelas nga agpayso ni Nana Amelia day ta, Mare. Di pa'y nakababain iti katugangam no puuram. Nanang, kasarita yung manda asawa. Apay ni bakit mo, anak ko? Pagsususpitsahan nakman ngaminan. Anya? Nakita na lang ti chinilas yung ti kalapaw ko. Panunutan na mo't na chinilas ka no ti kabit ko. Ne, chinilas kumot nga agpayso day jay nakong. Naitangarod ti saan na amawatan nanang. Urag palawagak ken kwa na. Kat awan mo't denggan na. Ay, day takit din. No amukla ang akastoy ti mapasamak. Inyawid kulat takuman day at chinilas. Awan basol yun nanang. Talaga laang ngamin ang managsuspitsa ti asawa. Lumabasak, Ivon nakong. Ni, sa dino ti papanan nyo, Nana? Iti ayan ti manugang ko. Agsarita kami man iti nalapat. May papan ka di iti chinelas yun, Nana? Nay, kasanoan na amuam ti may papan iti day taabanag nakong. Imay ni Marino rin dito balay idi na minsan nga aldaw. Kat sinaludsod na no amok ti akin kuko iti day at chinelas. Imbagak anakitak nga insuot yu idi na minsan. Ngam di na matpatyan, Nana. No amok la kumaakas to iti mapasamak. Ipalawag yu latan anasaya at kankwana, Nana. Wan no maawatan na pa'y. Managsuspect samot nga minday agayim ko, Nana. Wan nga rod na kong. Isukit din ti pagparparikutan ni Menard nga anak ko. Barang malawlawagan ti panunot na no kasarita yun, Nana. Awan nino rin dito'y balay, abalayan. Kunak no awan trabaho na ita abalayan. Awan, ngamad na kanugatangan na di sentro. Ay, rong timingak mo't gayam. Anusam nga urayan, abalayan. Amagan no paawi din dayjay. Wunan adaak mo't dito eh. Dayjay mo't ngamin ababae. Malagsuspitsa launay. Wun nga rod abalayan. Agparikot mo't ti anak ko. Tapagapaan da mo't ti chinilas ko. Basol mo't ngamin nino rin abalayan. Ay, agkapita kita. Dapay mo't kapiti termouts. Sige laeng abalayan. Panawan kalabi ay tamangiruwarak iti ikapita. Anyat masapol yun, Nanang. Kaya't ka makasarita, anak ko. Kinapudno na, chinilas ko tinakitam iti kalapaw ni Menard. Ha? Imbatik ijay, taamok nga agsubli kami manen no adda maaramid ijay. Ay, kwa, Nanang. Pangaasim, tadi mo pagpanunutan iti dakas ti asawam. Si kalaeng ti babae iti biyag ni Menard, anak ko. Kasano mo ngamin, Nanang? Awan dakas ngar aramiden ti anak ko. No adaman, siyak mismo timang sermon kan kwa na. Ay, agyaman no kasta, Nanang. I-relax mo ti panunot mo, anak ko. Madimot laeng ti epekto na no kanayon ang negatibo ti adda iti panunot tayo. Kumusta tilikdam? Ay, nakababain, Tatang. Ay talaga nakababain tinarabid mo, anak ko. Danda ni puurang ti chinilas ti katugangam. Naimbaglaangan ata saan ko apinuuran, Tatang. Kung nagtumag amingking ka. Ay, inton sumaruno, amuk pa'y tipudno, Tatang. Ken dumabaleng, ket kontrolem mo't ngamin ti bagem, anak ko. Wen, Tatang. Aramidak ti imbagayo. San kumaday ta agsususpitsa ti paglengam? Saanan, Tatang? Kasaritan mo't nga rod nila kay Mau. Agkid daw kay ti pamakawan ken kuana. Intimplaan ka iti kape, Menard lakay. Agyamanak bagay. Pasensyakan lakay. Pasensyakan no nagbalinak ama nagsuspit sa nga asawa. Si kantumag ngamin.
Tila pag-imimunam mo eh. Mabutengak laang matlakay. Mabutengak no isukatnak iti sa bali. Apay ko makaramidog ti kastangay. Ay ayatin kalaunay no rin. Tijak laang kayat, ket kanayon kang agsuspitya. Saanen a maulit lakay? Rumbang laang. Tawan mo dakas nga aramidag, bakit? Napakawanak ka din lakay? Saan na kun akagura? Saanin? Basta di mo matin ulitin ti kasingin aramid mo ah. Ta nakababayin ti kasjay bakit? Ang mga noan niya pa iti panunutan dagiti tattao. Ang mga no panunutan da nga dadakas nga aramid ko, uray awan mo't. Agbalbaliwa kun lakay. Saanen a maulit ti kasjay? Promise! Bakit? Agsibugak manin ita arabe. Agan-anad ka lakay. Itugot mo payla ang titirmos tapno ada ti kapyam ijay. At dituyan ah. Numalpas ka nga agsibog, agawid ka matla ang adagos Un bakit? Sige, inakon. Lukas ta kumakanayaw, di nasaya at kumaanak ka. Kunaklakit din no naturog kayong tatang. Mapanak la umisbo, anak ko. Maturog ka matay, tadapay trabaho minton bigat. Mading, tagpuy-puyat. Ay, nawaw! Di suspetsa kat pagtaudan ti saan a pakikinaawatan. Isu ano awan mat pamanaknak mo, di ka mangisawang iti dakes. Ta ang mga nuday ta ti pagrugyan ti apa iti unag ti pagtaangan. No adda pa nagtalak iti tunggal maysa, adda mattal na ti panunot. Kang runaan iti amin, naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Bakit? Agsibugak iti mulak kita. Ay, nawaw. Agsibog ka kunam katrabiin. Nasken nga agad jasak bakit? Grabe iti panagsibog ko. Tamaki usarak lang iti danom ni Tata Juaning. Anya? Amo matabas iti supre ti danom ita. Mabalin mo't akasaritam ni Tata Juaning, taure alas 6 iti agsapang agsibog ka. Ay, saan ang mabalin bakit? Apay kit din asaan? Saan ang mabalin? Tagsibog mo't ni Tata Juaning intun bigat ti agsapa. Ti ibagam kit di, adda sa bali ang makagapo no apay akayat mo arumwar kat amumot arabiin. Anya ka lakit di mo tin bakit? Agsuspitya ka man ako na akon. Awan dakas nga aramidag. Asino man ti nga agsibog iti kasto nga oras. Agsakripisyo aklaan. Takayat kumot nga agprogreso ti biyag tayo. Oho, saan asyak ti ululbudam si ka, Menard? Talaga da di amanugang yu tatang? Kontrolom ti boses mo no rin. Makapaasar. Amo na arabi ngam inpilit na payla ang tirimwar. Nagsibog ka nung arod. At dalakit di milagro nga aramidin na dahi a tao. Yada nakitam. Awan makidi tatang. Yaw magayam kay. Tapi akas tati pa nagsasaong. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no ada milagro nga aramidin na. Ngam saan tayo laang amo. Saan man ngamin akong kumpurme ti pampanunutan. Maturog ka kitin. Sa anak nga rod ang makaturog tatang. Sumuro taksamat kan lakay ko. Bamban no gamilaing ti bagin. Nukas tamad lang, awan pa nagtalag mo kinilakay mo. Si kalat takuman, tinapanlagsibaw. Anya? Wala, tapno saan ka nagsususpit siya akasta. Naimbaga bigat mo, Maynard, anak ko. Ne, anyat aramidan nyo dito gardin ko na lang.
Mapanak ko maiti ayan ni Tatam Juanain. Dumawatak iti reject na. Ay, wala nanang. Nagburas da iti kalman. Si ka nga'y anak ko. Kaanumot nga agburas ka. Inton Lunes pa, nanang. Umayak tumangarod dito'y inton Lunes. Tulungan ka iti trabaho. Una, umay kayo lata, nanang. Saan mo't ngamin amasangunin no rin ti tumulong kanya. Tabisi mo't iti trabaho na. Adda kami matkit di kang tatang mo anak ko. Agyaman ak, nanang. Sige, umuna ako nga agawid. Da kayo mo't ti makaamo amakisarita kin tatahuaning. Agawid ka adagaos. Nag-overnight tak dito'y garden, ta nagsibugak, nanang. Isumit lagayam akasla na puyat ka. Uwan, nanang. Agawid ako, ta ginanaak mamay. Naladaw ka mat si kano rin. Wan ata na puyat ak, Mare. Ay nawaw, anyat nakapuyatam ngay mare. Wanaw? Saan kun nga ibagati ibagak kumakan ka? Bidot ti panpanunutem, Mare. Napuyat la nagpampanunot. Nagpampanunot iti anya mare. No asino ati babae nilakay ko? Anya? Babae nila kay mo kunam? Wan, Mare. At dalakit di kabit na dayjay. Isu ari na bii arumwar. Tinadakamat ni tatang kanya, katri na bi amakiusar nila kay mo iti danum na. Imposible ah. Agsuspet sa kaman nga minen, mare. Agar aramid ka laang iti pagsakitan ti ulom. Hay, agtrabaho takit din. Amok, sa anak mo't laang amawatan, Mare. Anya? Anya nga oras anagawid da di amenard, tatang. Alas 8 tagsapa, anak daw. Nakapsot ka nung amin tidanom idirabiing. Patpatyan nyo mat. Una, tay sumit lang tinaibaga ni pari Juaning kanya. No apay adakkel ti panagtalak yu iti day di amanugang yu ah. Gaputa amok ang mapagtalkan ni Maynard. Amuyo, tatang. No ti tao kat adadakas nga aramid na. Nalaing nga agilimad dagita. Nalaing da nga agpamarang tapno laang saan tayo amaduktalan ti kalukwanda. No ka na yung agsuspitsa ka. Awan day tanto ti pagapaan yung agasawa. Mumbat agarden ti pagdrab-trabawan nila kay mo. Masapul nga agsibog. Talusan, matay ti mula na. An-anwam ti ulas kan bagas, sika, Maynard. Maturog ak pa lang iti kalapaw ko, bakit? Ay nawaw, apay amaturog ka ijay, kat adamat ti balay apagawidam. Nanginati natang ita, bakit? Agraira man rin dagitag tatakaw. Agtatakaw mo't nga ibagbagam. Di mo nakita, tipos ni Baron, nakalugaran tayo aya. Ijay ka nga rudan nga agnaad. Saan kan nga agawid dito'y balay? Italaang bakit? Narigat no burasan dati bunga tinatang amulak. Amangan no awanan mailakok. Dayta ti paglaingam. Anyat ko nam? Maturog ka ijay ano kayat mo? Awanan bibiyang ko. Di uray pa'y ijayan ti balay mo. Na, agungungot kan samot, bakit? Ay saan? Kas makita kat naragsaka. Kunaklaki, day no naturog kan no rin anakaw. Kasano kumakat sa anak mo't makaturog, tatang? No, kumkumpurmi man siguro ti pampanunutan, miso akasta. Amangan no adamatan milagro nga aramidan ni Maynard ijay. Imbaga na mitkin kabantayan na dagiti mulan, ha? Kasano no adda ti babae amakmapan ijay, tatang? Yan, di kasta ka panunutan, anak ka. Suspit tiyala ka na yun, ay. Anya nga ta, no sumuro takkan kwa na, tatang. Sumurot ka kitrabieng. Delikado ti rumrumwar iti kastoy nga orasan niya. Di yung mapanunot, ti mapampanunot ko, tatang. Naapuya. Isu siguro asa anak ang makaturog, ta ada milagro nga aramidan ni Maynard ijay. Talaga ka di nga awan pa nagtarik mo, iti asawa. Ni tatang ngay nanang. Di magas iti ayan ti kumpari na. Dito'y ka naturog idirabi eh. O nanang, Apay, nagapa kayo kan bakit mau? saan matkid di? Dituyak la naturog, tapno mabantayak ti mulak. Agraira man ngamin dagitag tatakaw, nanang. Agmay-may sa ka lang? At daman ni tatawaning di takalapaw na, nanang. Nasaya at ano adda dita tapno adda kaduam. O nanang, saan kaya madanagan? Tada ni tatawaning akadwak ditoy. Aywan gayam, bangus ti ginatang ko apangaldawan tayaw. Sige lang, nanang.
tinapatag kat ada sabaw na. Mapanak iti ayan ni Maynard, tatang. Ay daw, awan trabaho mitaya. Day off ko ita. Anya. Inakaw tadok talak no anya ti palimot ti asawak. Ay sus, nagluko kan. Awan mo't amo kadakas ngay narabid ni Maynard. Tap nagsuspitsa ka akasta. Anyat kayat yu ang mapasamak aya, tatang. Urayak ki din nga dadakas nga aramiden na. Kaasi ti asawa mitikas na nga rabid mo, nakaw. Managsuspitsa ka launay ba'y? Siyak ti anak yu, iso asyak kumatikas yan yu, tatang. Saan kat aday di ang Maynard? Ay, jak amo keng ka, Noreng. Nay, ata ka magayam no rin ba kay? Unak lagi din kasino ti bisita. Siga magayam. Ipagarup mo asyak ti babaim anya. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawon ba kay? Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Ah. Chinelas ni nanang dayta. Imbati na tapno adda ka no usarin na no umay ditoy. Chinilas ni nanang. Chinilas lakit diti kabit mo daytoy. Oh, nay kan bakit? Agpudno ka kanya kuno. Anya ko mat ipudnukin ka. Kat pudno mo ti ibagbarak bakit? Chinilas ni nanang dayta. Bidot ti pampanunutan. Saan asyak ti ulul budam kunak tumat? Purak daytoy at chinilas, nay. Iti anya aga po apuram kat chinilas nga rod ni nanang dayta. Uray anya pa'y ti bagbagam. Sa anak ang mamatikang ka. No saan ka mamate? Ataking ka dayta? Basta siya. Awan dagas nga aramidag. Makaumamot ta ka na yun apagsuspitsaan yung na tao. Ayan tilay teriyo, tatang. Ananong tilaytay? Purak daytoy at chinilas. Ay daw, nangalamit ti dayta chinelas aya. Iti kalapaw tinalaing amanugang iyo, tatang. Anya. Chinilas lakit ti daytoy ti babae na. Ibagbaga na lang at chinilas ni nanang. Tapno saan ko apag panunutan iti dakes. Ay, agtanang ka man anak ko. Irwaryo man kit diti later dita. Agimbestiga ka pa'y mo't kasanulangan no pud na chinilas ni katugangam dayta. Nakababain mo't ano po oram. Naimbag nga agsapam, mare no rin. Hay, awan na imbag iti agsapak ita, mare. Ay nawaw, apay ka di, mare. Among ka de, no asino ti akin kukwa iti daytoy at chinilas, mare. Ni, nangalaan mo't iti day ta chinelas, mare. Iti kalapaw tinalaing nga asawak. I-surprise visit ko kuma. Ngam chinilas mo ti babae ti nakita. Kasla nakitak nga insuot ni Nana Amelia day ta iti na minsan, mare. Kasla sa anak ang mamati at chinilas ti katugangak daytoy, mare. Unay kalaki di matan, mare. Hay, talaga apurak daytoy, mare. Kasano nga no chinelas nga agpaiso ni Nana Amelia day ta, mare. Di pa'y nakababain iti katugangam no puuram. Nanang, kasarita yung manda asawa. Apay ni bakit mo, anak ko? Pagsususpitsahan nakman ngaminan. Anya? Nakita na lang ti chinelas yung ti kalapaw ko. Panunutan naman na chinelas ka no ti kabit ko. Ne, chinilas kumot nga agpaiso day jay nakong. Dayta nga ron ti saan na amawatan nanang. Urag palawagakin ko na. Kat awan mo denggan na. Ay, day takit din. No amukla ang akastoy ti mapasamak. Inyawid kulat ta kuman day jay at chinilas. Awan ba sulyo nanang? Talaga laang ngamin ang managsuspitsa ti asawa. Lumabasak, Ivon nakong. Ni, sa dino ti papanan nyo, nana? Iti ayan ti manugang ko. Agsarita kami man iti nalapat. May papan ka di iti chinelas yun, nana? Nay, kasano ana amuam ti may papan iti day taabanag nakong. Imay ni Marino rin dito'y balay idi na minsan nga aldaw. Kat sinaludsod na no amok ti akin kukwa iti day at chinelas. Imbagak anakitak nga insuot yu idi na minsan. Ngam di na matpatyan, nana. No amok la kumaakas to iti mapasamak. Ipalawag yu latan anasaya at kankwana, nana. Wan no maawatan na pay. Managsuspect samot nga minday di agayim ko, nana. Wan nga rod na kong. Isukit din ti pagparparikutan ni Menard nga anak ko. Barang malawlawagan ti panunot na no kasarita yun, nana. Awan ni no rin dito'y balay, abalayan. Kunak no awan trabaho na ita, abalayan. Awan, ngamad na kanugatangan na sentro. Ay, rong timingak mo't gayam. Anusam nga urayan, abalayan. Ang mga no paawi doon day jay.
Wunan adaak matan dito eh. Dayjay mo't ngamin babae. Malagsuspit ka launay. Wen nga rod abalayan. Agparikot matan ti anak ko. Tapagapaan da matan ti chinilas ko. Basol mo't ngamin ni Nurin abalayan. Ay, agkapita kitay. Dapay mo't kapiti ti remotes. Sige laeng nga balayan. Panawan kalabi ay tamangiruwarak iti ikapita. Anyat masapol yun, nanang. Kaya't ka makasarita anak ko. Kinapudno na, chinilas ko tinakitam iti kalapaw ni Menard. Ha? Imbatik ijay, taamok nga agsubli kami manen no adda maaramid ijay. Ay, kwa, nanang. Pangaasim, tadi mo pagpanunutan iti dakas ti asawam. Si kalaeng ti babae iti biyag ni Menard, anak ko. Kasano mo ngamin, nanang? Awan dakas ngar aramiden ti anak ko. No adaman, siyak amismo ti mang sermon kan kwa na. Ay, agyaman no kasta, nanang. I-relax mo ti panunot mo, anak ko. Madimot laeng ti epekto na no kanayon ang negatibo ti adda iti panunot tayo. Kumusta ti Rikdam? Ay, nakababain, tatang. Ay talaga nakababa, tinarabid mo, anak ko. Ganda ni puurang ti chinilas ti katubangam. Naimbaglaangan ata saan ko apinuuran, tatang. Kung nagtubag amingking ka. Ay, inton sumaruno, amuk pa'y tipudno, tatang. Kendo mabaleng, kat kontrolem mo't ngamin ti bagem, anak ko. Wen, tatang. Aramidak ti imbagayo. Saan kumaday ta agsususpitsa ti paglengam? Saanan, tatang? Kasarita mo't nga rod nila kay Mau. Agkid daw kay ti pamakawan ken kuana. Intimplaan ka iti kape, Menard lakay. Agyaman bakit? Pasensya kan lakay. Pasensya kan no nagbalinak ama nagsuspitsa nga asawa. Si kanto mo ngamin. Tila pag-imimunam mo. Mabutengak laang matlakay. Mabutengak no isukatnak iti sabali. Apay ko mga aramidag ti kastangay. Ay ayatin kalaunay no rin. Tijak laeng kayat, kat kanayon kang agsuspitsa. Saanin ama ulit lakay? Rumbang laeng. Tawan mo dakas nga aramidag, bakit? Napakawanak ka din lakay? Saan na kun akagura? Saanin? Basta di mo matin ulitin ti kasingin aramid mo Ta nakababayin ti kasjay bakit? Ang mga noan niya pa ti panunutan dagiti tattao. Ang mga no panunutan da nga dadakas nga aramid ko, uray awan mo't. Agbalbaliwa kun lakay. Saanin ama ulit ti kasjay? Promise! Bakit? Agsibugak manin ita arabe. Agan anad ka lakay. Itugot mo payla ang titirmos tapno ada ti kapyam ijay. At dituyan Numalpas ka nga agsibog, agawid ka matla ang adagos Uwan bakit? Sige, inakon. Nukas ta kumakanayaw, di nasaya at kumaanak ka. Kunaklakit din no naturog kayon tatang. Mapanak la umisbo, anak ko. Maturog ka matang, tadapay trabaho minton bigat. Mading, tagpuy puyat. Ay, nawaw! Di suspetsa kat pagtaudan ti saan a pakikinaawatan. Isu ano awan mat pamanaknak mo, di ka mangisawang iti dakes. Ta ang mga nuday ta ti pagrugyan ti apa iti unag ti pagtaangan. No adda pa nagtalak iti tunggal maysa, adda matal na ti panunot. Kang runaan iti amin, naragsak ti pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg.
Kaya't kulaang nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Amom, noan niya tinakitak itay awan ka dito'y balay, Robert Lakay. Anya day jay, bakit? At dalalaki anang itulod kin ni Florence dito'y balay. Ay nawo, asino ang lalaki? Familiar ti rupa na, ngamjak mo tinagan na. Ay, bantayam de putot mo, tamangan no inton madamdamakit masikugan kit de. Ay, sana mabalin na. Ipalpas na kumapa, iti panagadal na. Iso nga rod akasarita am Lakay. Diyak kayat ti makibiyang, taamumot, saan asyak ti pudno nga inana. Ni karidad nga imuna nga asawam ti pudpudno nga inana. Saan mo siguro adakis no bagbagaam? Sikan ati ina na tanabayag mo tinapimusay ni karidad. Ay, diyak kayat. No may papan kadagita abambanag, diyak kayat ti makibiyang. Di mo kayat ti makibiyang ko nam. Ngam agipulpulong kamot kanyak. Imbagakla ang atap no ammom ti mapaspasama. Anyat yar aramidin nyo diti silid ko, tatang. Pudno ka di nga dalalaki ang magitultulod ken ka dito'y balay, Florence, anak ko. Ha? Ibagam ti pudno kanya. Di nakulbudan tad na nakakita kada kayo. Ay, kwa, tatang. Asino day dya lalaki? Ni Jason, tatang. Iso tinobyok. Anya, nobyom kunam? Saan ka pa yan nakaturupos iti panagadal mo? Ngam kaya't mong di makiasawa, anak ko. Anya ka lagi di mo tanaya. Amumat anang nga tutarapap ko para keng ka. Ay, nawaw. Overacting kay man ako na, tatang. Ha? Saan aga po ta inaklon ko ni Jason kat kayat kumatan ti makiasawa, tatang. Ipalpas mi pa'y ti panagadal mi. Kasanungay no. Awan pagdanagan nyo, taam mo mi ti limitasyon mi. Nasaya at alalaki ni Jason anya. Saan akas iti dadduma dita? Dayjay tinobyo ni Florence? Wun, iso dayjay. Jason kano tinagan na. Ah, nataarmat gayam, nanang. Ay nawaw, agsardeng ka man si Kakler. Apay ka di, nanang. Nataarmat nga bagbagam. Saan akas jay tinataaraan niya? Ay, nawaw. Katsi ka, no makirelasyon ka, agbiro ka itinatataar ngam iti dayja a Jason. Ay, kat syempre, nanang, amok daytan. Very good, anak ko. Di ka agpaabak iti dayjay a Florence. Ay, kaano pa'y nagpaabakak iti dayjay a half-sister ko, nanang? Kastati kayat ko kan ka. Imala ka kanyak apalaban. Agluto kan aginaw ka si ka Florence. Wan, auntie. Kan agdalos ka pa'y gayam dito'y balay, ha? Ni Claire nga'y, auntie. Anyamat ti aramiden na. Kita maabisi ni Claire. Uray siyak, auntie. Adumat homework ko. Ay nawaw, aramidem kit di ngaminon dagiti ipapaaramid ko tapno malpasan. Di yumat ngamin ibaon ni Claire. Tapno nabibiit ko maamalpas no agtinulong kami. Na, tagreklamo ka pa'y laang dita. Uray adda ni Claire dito'y balay kat kasla siyak matla ang ti makitkita yung. Ay na, awanin ti adupay asaong. Aramidem kit di ti ipapaaramid ko, no di mo kayat ti maungta. Umayak man, apong. Adda ka di ibagam, apo. Awan, apong. Aramidak laang ti homework ko dito'y. Tano adda ak ijay balay kat kanayon nga ibaundak ni Auntie Gloria. Anya, Uray adda ni Claire ijay kat kasla siyak laang ti makitkita na, apong. ay nawaw. Aging gagayam ita, kat kasta ti trato na kun ka. Wan, apong. No saan laang apimusay ti inak? Saanan ang makiasawa ni tatang iti sabali? Ang manyangay nga roda po. Saan tayo umot atengel ti biag ti inam? Saan na kun akomportable ijay balay, apong? Ag naedaksan dito'y balayo? Ay wala, mabalin lata mo tapo. Pudno, apong? Wala tapno adakad kaduak.
Dito'y kamot anag naud idi ubing kapailaan. No kasta, okay lang kan kang agnaud ni Florence iti ayan ni Apong na? Wen, bakit? Kinasaritan ako ni Nanang Itay. Ay nawaw, kasano numapan ijay kat saan amabantayan ti inam? Amo ni Nanang tararamidan na. Kan may isa, apo ko naman tayo. Sigurado adi na ipalubos ang may sagmak ni Florence. Sapay at the boyfriend na. Masapol amabantayan da. Amo da kanumat ng tilimitasyon da bakit? Saan amabalin nga agnaud ni Florence ijay? Asino nga iti ibaon ko no ijay ti pagnaudan na? Napauli magkamay. Ay ko alakay. Napanunod ko laang. Asabali lat tanuda tayo adadakkel dati mga sikaso kadakwada. Saan mo't amabaling nga ipilit ko ti kahit ko bakit? Kahit mo't lang namin ni Florence na agnad ijay kay. Nakaturpos tamot ni ti koleyo. Agpada tapay nga adda na talaga da trabaho na. Panagkunak kat mabalinan nga agkalay sata Florence. Kasarita tanto ti pamilyak, Jason. Panagkunang ka di, kat umanugot ni tatang mo. Sigurado daytan. At datamatan iti husto nga edad. Dayjay laang ano makibiyang manan ti stepmother ko. Aging ka dita, kat Amumat asaan anasaya at titrato na dayjay kanyak idi. Jak amo ano nagbalbaliw matan. amang ano naka-amerisan. Saan tayo asigurado? Anya nga rod taramidan tangay. Mapantalat ta ijay balay. Ibagata kan tatang ti plano ta. Naimbagnal daw yun, auntie. Adda ka din ni tatang, amte? Apay ni Robert. Anya ti masapol yukan ko na. Napatagti bagami kan kuha na, auntie. Ay nawaw. Anya ti bagayo kan ko na ayan. Plano mi nga minan ti agkalaysa. Anya? Agkasar kayon? Wen, ante. Adda ka di ornong yo? Kabailan nyo ti aggastos? At damot basit urnong mi, auntie. Agpada kami mo tingin ada trabaho na. No kasta. Agtrab-trabaho kayo gaya man. Wen, auntie. Mangup-opisina kami kan Florence. No kasta. Adda gaya man kwartada. Napauli kayo mat, ante. Ay ko ha. Awan matkit di. O sige, panawan kayo pa tairwar ko ti termos. Agkape tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ado pa'y ti kayat ko amamuan, may papankada kayo ado ha. Pag naadan ngay da Florence kan Jason, kalpasan ti kalaysada, lakay. Dahil tatidyak ka mo, bakit? No kayat da, mabalin mo't nga agnaad da pa'y dito'y balay. O, kailangan kain ka? Ay nawaw, siyempre putot mo mo't ni Florence. At madlaw ko kan ka. Ha? Madlaw ko asiming bad ka. Saan ka matakasta sigod? Unay kalaki di mo't tan ayalakay, sigod mo't anasing petak. No may papan kan Florence yung anak miti mo na nga sa... Di mon isawang no anyaman ti ibagam ko makanya, tamok daytan. Anya? Nasaysaya at matlaang no agnaid da ditoy, tapno adda kadwa tayo. Nang ro na ita, tanakapsot ka matan. Di mon kabailan tagtrabaho. Di ko nada kat simple lang ti kasarda. Ngam saan mat nanang? Wan nga ruda, nagpa-cater da pa'y. Mano nga tangay mat ti ginastos ta. Dayta ti saan ko asinaludsod. Agasam man. Kabailan damat gayam nga igastusan ti kastoy akasara. No si kantong met ti makiasawa, mas bongga pa'y ngam ti kasar ni Florence ti kasar mo anak ko. Kasanungay kat construction worker laang matinobyok nanang. Si kakit di met Claire, mabalin met asukatam dahi a construction worker. No di na maipaay ti kasar akayat mo, sukatam kit din. Anya? Diyak kayat a maartapan na kaday di a Florence. Nalawag ka di, ha, Claire? Wan nanang. Aywan gayam. Pag naedanda ngay kano numalpas ti kasarda. Kinasarita ida ni tatang mo, kat agnaed da ijay balay. Ay nawaw. Imanugot kayo nanang? Common sense ka di anak ko.
Professional dagita nga agasawa. No ijay balay ti pag naedanda. O, di mairanod tayo. Iso asika. Agsingsingpet ka kadakwada. Tapno di da makadlaw. Sigurado kayo kaday, Florence. Ijay ti pag naedanyaw, apo. Kinasarita nak ngamin ni tatang apong. No agpatakder kayo ngay iti balayaw. Ha? Madanagan naklaeng apo. Amangan no dakas to titrato ni Gloria kada kayaw. Nasaya at matantipan nakisarita na kanyak apong. Amangan no agin-agin laeng dayjay. Nga ta? Saan tayo nga amo, apo? Amangan no agpampamarang laeng. Amangan no adagayam ilimlimod na talent na. Kat may samot gayam a best actress dayjay. Ngay stepmother mo. Ni apong talaga? Nagsweldo kayo ka din, Florence, nako. Apay ko maante. Amangan no adapay kwartam dita. An-anwan nyo ti kwarta ay ante. Maigatang ko maitisidaan tayo, Naibusan ti bangus aginatang ni Jason ante. Naibusan anak ko. At 500 ante. Da kayong matunti makaamo no anya ti kayat yu agatangan. Kukuha akong ti supli. Sige ante, keep the change. Ay na, agyaman ako na Florence. Kastigayam tirik na no professional ti anak. Itala ang anapadas ko, ta saan pa'y mat anagturpos ni Claire. Da kayo kit dimot. Ayun gayam na ko, numabalin kat pakibayad yumatla ang tibil ti kuryente kandanong tayo. Awan pa'y ngamin kwartami itakot. Narigat mo't numaputdan tayo. Kanya nga tan magipatakder talangan iti balay ta, Florence. Mapampanunot kumatla ang day talakay. Saan ko ang anusan ti ugali ti stepmother mo? Apay, di mawat manan iti kwarta kang ka? Wen, bakit? Talaga arupat kwarta day dyan nga stepmother ko. Saan to pa'y nga dumawat ni tatang iti kwarta kadata? Isupay kit di? Wen nga rod Ay, panagkunak. Pudno tinaibaga ni apong kanyak. Agpampamaranglaang ni Auntie Gloria tapno makalibre. Anyan ti kastang ugali ti may nga ina? Wen gaya, pudno ka di nga nagikatan ni Claire. Di na ituloy ti panagadal na. Wen kano, adda kanumat ngamin bagsak na. Kahit kasanuda nga roden, no awan ta dito. Apay, ipalubos mo ang maartapan na kadaya a Florence, Claire. Ay, ado nga rudan ti bagsak ko, nanang. Ay, awan nga ruden ano kasta. Naimbag pa'y ni Florence. Agpatakder da kano pa yun, iti balay da. No kasta, pumanaw dan dito'y balay, nanang. Day tangarod ti parikot ko ita. Na yun ang pailaang mo. Apay ka no apumanaw da, nanang. Ay, jakman amo kadagijay nga agasawa. Amangan mat no nakarik na da, nanang. Amangan no amudan nga agpampamarang kalaang. Apay nga agpatakder kayo pailaang ngamin iti balayo, Florence, nakong. Kasapulan, ante. Ay, nawaw. Nalawa mo ti balay apag naedan tayo. May mayat matlaang no adabukod mi abalay, ante. Numalpas ti balay nyo. Pumanaw kayon dito eh. Wan, ante. Di agsisina tayo manon. Ay, nalaing nga agdrama daytoy a tao. Ti ko na siguro, kat saan ko anang tinagsaritaan da kini Claire idi napalabas ng aldaw. Oo, napaulimag ka mo na kong. Nakapagdesisyon kami kini Jason, ante. Kat saanan nga agbaliw dayta. Okay. No kasta ti plano yung. Anyang nga rod. Ay, di na kun maloko ita, ante. Amok ti makagapo, no apay akayat yung agnaad kami kini Jason iti daytoy abalay. Ay, kamaudyanan na, nalpas matlaangan ti balay talakay. Mabalinin ti umakar, bakit? Kasaritak to ni tatang. Wen, bakit? Tapno muna. Narigat matlaang nga agpayso ti agan-anos ditoy. Kunaklakid din no nagbalbaliwan ti stepmother ko. Saan? Tatisweldo talaang matgayam ti kayat na. Awanan maaramidan tayo dita, bakit? Kasta na siguro mo Plastik launay mat. Kayat na ti mairanod. Ngam di na mat amo at ratuan iti nasaya at datao.
Agpakada kamin tatang. Mabalin ti sumurot anak ko. Ah? Asidaglaang mo ti balayaw. Aywan tatang, mabalin latamat no kayat yu ti agpasyar ijay. Sa dino ti papanan nyo ayan. Iti ayan da Florence. Anya ngay taramida mi dyan. Awan mo't gede. Kahit ko lang ti sumurot kadakwada. Sumurot ka, ngam agawid ka matladagos, ha? Uwan bakit? Di ka matanagan. Ta sa anak nga agnerd ijay. Agrubat tay nga rodan tatang. Agur-urayan ni Jason ijerwar. Di kay matmatagtagari dita, nanang. Masikuranak launa yun. Sipod pimanaw da Florence dito'y balay. Parikot tayo umitin di kwarta. At damot pensyon ni tatang. Kurang dahi agastusin tayo anya. Kat, kasano nga rodan day ta, nanang. Awanin masapol nga trabaho ka. Anya? No ingaid mo kumati panagadal mo, di professional ka kumamutin akas kin ni Florence. Nalaing ni Florence, nanang. Anya nga rod ti maaramida, kat imala akmat kada kayo akunang. Anya ti kunam, ulitam man. Basta, kasjay, nanang. Kat basol ko nga rod ita. Awan mo't imbagak akasta, nanang. Ti kunam kit di, kurang ka iti diskarte. Agtrabaho ka mutin, tapno makatulong ka kada kami kan tatang mo. Nakababain mo tagpatulong kan Florence. Agyaman ak launay. Ta nakaumay ka dito ospital Florence anak ko. Makapakiktot kayo matatang. Kaano laang idilimasin kami. Ita, kastamat ng tinapasamak. Ayan nan nga ita. Aday tayo siyo. Anya ti ko na ti doktor tatang. Amangan no mabayagan kami pa dito eh. Adakwar tayo dita. Tila ang pensyon ko ti adda dito anak ko. Ala, mang daklatan iti kwarta kada kayo. Uray dakas ni Auntie Gloria kanyak idi katulong aklata. Ay na, agyaman ak launay anak ko. Imala ka iti inam anasaya at ti panagpuspuso na. Kumusta kayon, Auntie Gloria? Agayaman ako na lakong. Anya ti imbaga na tatang? Jakmat maawatan. Agyaman kanukin ka anak ko. Agpaimbag kayo atap no ada ti katulungan ni tatang. Yakam mo no agsubay pa'y kisigod na pigsak. Anya kano tatang? Di na kanuam mo, nagsubli pa iti sigo na pigsana. Ada kaasi ti Diyos, ante. Basta tulungan nyo ti bagiyo. Ay, nawaw! Respetuan kan ayatem ti kabalay mo. Di ka kumaagbalin anaranggas. Taamangan no iti udi na, katigayam tao akaguram timang tulong ken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Pudno ka di, Jackson. Ay nawaw, kasangsangpet ko lang, apa man ang ti pasungad mo si Kawini. Tagburburak ti darak iti indanon da kanya. Anya tindanon dagan kaya? Pudno ka di nga itchat mo da dya ang Mirasol, Mirasol. Asino ang Mirasol? Ni Mirasol at tagalaod, Asino kumapay nga iti sabali? Saan ba? Apay ko mga i-chat ko. Kat awan mo't napatag nga ibagakin ko na. Amay ko. Apay ngagsipat ka ngay. Saan asyak ti ululbudam, Tanabasak dagiti chat mo kan kwa na. Impabasa na kanyak.
Jak amo a kursunadam gayam dayjay. Ah? Dayjay lang kaya. Awan dayjay, Winnie. Ang angawak lang ni Mirasol. Ngam si katipod nung ayat ay, Winnie. Promise. Promise tarupam. Ibatik man pa iti apo ko yun, nanang. I-deliver ko ti Shanghai kan chili paste nga order da. Ay, would mudtoy ti apaw. Agyaman ako unay, nanang. Aguray ka. Apay akas na ti itsuraam. Nagsangsangit kan samay. Ay, awan da ito'y nanang. Okay, aklaang. Saan ka makapaglibak kanyak? Amamukan anak ko. Ni Jackson ka day ti makagapaw. Isot nang pasangit kang ka. Kinapod na. Ni Jackson nga agpaiso, nanang. Kunak tumay. Anya ti inaramid na aya. Nagbabae manan. Ichat-chat na ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya? Naimbaglaangan ata na nakam a babae day ti a Mirasol. Nood dagayam ti sabali a kursunada na. Itid maun ti waya-waya na. An-anwam ti lalaki akas ta tigalad na. Sayang laang ti luwam kunak tumay. Angam kasano ak ngaymot, nanang. No kasta aklasit lalaki ti maasawam. Awan lat ambok anak kaw. Sigurado nga agkonsumisyon ka. Anyang ti si Dayo, nanang. Nay, adda kamot manen, Jackson. Umayak makipangan, nanang. Awan mo ngamin naluto ama ka ni Jibalay. Awan sa amot din plano ni Winnie agluto iti kanin make. Oh, disi kan ti agluto. Apay ngamin nga iururay mo pa'y laang kankwan na. Saan ko trabaho ti agluto, nanang? Sipon nagdin na kami kat iso amin nun. Italaang asaan ang nagluto. Tanasakit tinakam na kanya. Anya manen ti naramid mo aya. Apay ang nasakit tinakam na kan ka. Inchat ko lang mo't ni Mirasol at tagalaod, nanang. Anya, iti anya aga po ngamin nga ichat mo ni Mirasol. Kat amumot nga da ka relasyon mo. Awan laang mo't day kanyak, nanang. Pag ang angawak laang mo't ni Mirasol. Kasano, numauma ni Winnie, kat panawan na ka. Saan to mapasamak day tananang? Saan akayat ni Winnie agsina kami? Ngamin, amuna siya laang tilalaki ang nangaklon ganwana. Anya, Puno mo't, nanang. Siya laang mo't tinaturod ang nagdadon ganwana or amok amay samot na single mom. Uray mamin anong pa'y alukwag. Sa anak apanahon day jay, tamabutang nagmaymay sa nanang. Ambaw no anyat is istoryaan ni Jackson kadagiti kalugaran tayo anak kaw. anya manen, nanang. Uray mamin ano alukwanda ka kat saan mo kanu akabailan apanawan. Ta isulaeng kanumat tinangaklun keng ka uray sigunda mano ka. Anya, Di mo kanu maaramid ti makiwin naswas keng kwana. Takabuteng mo kanu ti agmaymay siya. talaga nga agraraman da di lalaki Isumot lagayam anagado ti babae nga itchat na. Tigayam adday ti panunot na kat saan ko akabailan apanawan. Wen ata sigunda mano ka nga rod kanaw. Saan asyak ti irurumun da di lalaki? Takinkinan na ti kwarta ang nagrigrigatak, nanang. No siyak ti sika, isinam ki den. An-anum aya ti kas di alalaki. Proud launay mo't iti bagbagina. Mangan kan. Ah, Nagluto ak iti naimas asidaam. Mangan ka, tapno adda ipigsam nga agimpake. ay nawa. Anyat kaya't masawan Winnie. Pumanaw kan iti dayto abalay. Anya. Agsinatakit din. Jakon maanusan ti kasta nga ugalim. Daytoy tilaglagi pam a Jackson. Sa anak amabuteng nga uray agsinata. Ngamin, agbyag kami lata iti anak ko nga uray awan ka. Sino kumangit ito dumama kaanos iti kasking ka sigundamano? Panagkunam ka de, kat adape lang mga klon ken ka? Awanen, Winnie! Awanen! Basta pumanaw kan. Jakon kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Naawata! Na, kunaklakit din no asino ti simangpag. Si Kamagayam Jackson. Nagawid tanagsina kami iti dayja sigunda. Segunda. Sino kumapay nanang? Dayja Winnie Sigundamano a babae. Ay nawaw. Nagturod kamutin amang isawang iti kasta. Pudnumot nanang,
Second hand mo na dya, Winnie. Single mom nga agpaisaw, nga mapangnamnamaan mo. Para makita, no dapat lang mga klon kan kwa nga uratan anak na. At dalatamat siguro Asino mo timayat ang mga asawa iti segunda mano a babae? Asino matimayat ang makiasawa iti lalaki adi na amot makontento. Agbabawin to na dya, Winnie, nanang. Uray pupuuton nyo. Adda ka di rason tapno agbabaway. Kita taamangan no inton madamdama kat sikat ti agbabaway. Itaman pa'y nga awan ni Jackson dito'y balayo, Winay, anak ko. Awan ata pinapanaw ko nanang. Anya, pinapanaw mo ko nam. Wan nanang, awan kamin. Ay nawaw, pudnaw anak ko. Nakiwinaswas ka iti dadya alalaki. Naragsak kayong mo't nanang. Awan kayon kin ni Jackson. Husto ka di tinangag ka. Wan nanang, awan kamin nga agpaisong. Ay na, agyaman ak launay Diyos ka. Ay, agyaman ak ta inikat mo ti lalaki asakit ti ulo ti anak ka. Ni nanang mo. Ay, no mo laang. Inal daw ang madadanagan ak no saan kayo ang makitkita iti apawk. Nang runa pa'y kat day a Jackson ti kadwayo dito eh. Panagrup-rupa na pa'y laang kat amukon asaan ang mapagtalkan. Tulungan kan, Winnie. Saanan, Joey? Nakababain matkan ka. Ang ako matipagbainam ngayon. Amangan no. Di ka matanagan. Tagpada tamot a single. Awan agungal, nutulungan ka amang bagkat kadagiti ginatgatang mo. Kasano anaamuam nga awan kamin kin ni Jackson? Siyempre, nagda nang idanon kanyak kaano pa nagsina kayo? Inam abulan ng tinapalabas. Pa nagsina kayo nga eh. Di mo saludsuden no apay. Basta kasjay. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa. So ana pasamak ti kasjay. Amangan no siya ka talaga ti para keng ka. Di nakman angawin si ka, Joey. Pugno ti bagbagakan niya. Di pa ako sunada ka, Winnie. Kat ita, ta single ka manan. Saan ko nasayangan da ito gundaway? Narigat mat, no mauna na anak manan. Nasalaw ko ni Joey di tadalan itay. Anya ti inaramid na dito'y balayo, Winay. Sinarungkaran nak nanang. Anya, di mo ibag ang agdat-daton day di alalaki kin ka anak ka. Agdat-daton nga agpaiso nanang. Nay, kita narigat ti mailawan manan kunak tumay. Sabali ni Joey. Sabali mat ni Jackson nanang. Amangan no. Amuyo mat dagiti dadakkel ni Joey nanang. Wen angam sa balimat ni Joey anak ko. No para kanya kat mapagpiaran ni Joey. Planok nga ruden ti mga klon kan kwa na nanang. No kasta ti kunam, suportarang kalat ta iti planom anak ko. Kat sapay la kumaatapod no ang mapagpiaran ni Joey. Nangag ko tinagan ni Winnie. Kabayatan ti panagsarita yo iti kumarim itay nanang. Apay day jay anak ko. Apay ni Winnie. Gusto ka di tinangag ko nanang. Agdat-daton ni Joey kini Winnie nga ex ko. Wen ka numot. Inaklon nakit din No kasta. At dagaya man relasyon da. Ay nawaw. Anya kumaitaken ka no adda relasyon dagiti dua. Awan lat amok di ta nanang. Na. Mauman tumatlaang da dya Joey kin Winnie. Kat panawan ng tumatlaang. Negatibo mo't akanayon ti rumrumwar itingiwat mo si ka Jackson. Ipagpagaklaang tipot no nanang. Awan agbayag kan awan makaanos iti segunda mano a babae. No kasta ti kapanunutam, di mo iramraman ti sabali at tao. Inaklon mo matgaya man ni Joey. Wan, nobyok ni Joey ita. Api ka di. Ay no, patpatsyem mo ti bagbagatay di alalaki keng ka. Di mo laang maaklon nga adda responsable anobyok ita. Kamali ka idiimbagam nga awanen ti lalaki ang mga klon itikas kanya. Italaang dayta, mauman to ni Joey kunak tumag. Ay na, saan akasken ka ni Joey anya? Oh, pagkunamay. Nasaya at atao day jay. Saan akasken ka asadot lang arudan, babaero pa'y. Na,
Saan nakababaeroan niya? Pag ang angawak laang dagiti babae. Ammo kunday nga style mo, Jackson. Ammo ka, Jackson. Ammok ti ugalim. Anya launay, ay atin nakita mi ti dayjay awi ni pare Joey. Ha? Natayre ka pare. Apa kas diya babae pa ilaang tigat mo. Nasayaat ni Winay pare Jackson. Nagumaan ti ado alalaki dayjay a babae pare. Ex ko dayjay awi ni pare. Saan na nga imbagaking ka? Amok nga ex mo ni Winay. Ngam saan apari ko day ta kanya? Anya? Basta siya, ipagpatag ko launay ni Winay. Kaya't mo ti segunda mano asawa. No planom ti mang dadaal iti relasyon may salaang ti maibagakin ka, Jackson. Saan kang agbaligi ti kasta planom? Ay no, italaang dayta. Talaga atang si day dyan nga ex mo, Winay. Sino nga ex ko? Ni Jackson No kasta, kinasarita na kaday di alalaki. Wan, Kat, anya manin nga itin sa usawang na. kaya't mo ti segunda mano asawa. Kung nanakit din kanya. Ay nawaw, nagpuskul at talaga ti panagropro pa day di alalaki. Ha, nasakit-lakit di tinakam na. Tadi na namnamaan nga dalalaki ang mga klon iti babae nga inruruman na iti kastaunay. Talaga ka di adi kag sardang si ka Jackson. Kasangsangpet ko lang nanang. Pang-aasiw man. Tasan asirmon ti pasungad niya. Aglablabos ka. Awan babain mo amang perperdikin ni Winnie kadagiti kalukaran tayo. Awan babain mo amang ibagbaga a segunda mano jay tao. Apay nanang. Anya ti dakes no ibaga a segunda mano da a babae ket pudno mag. Anyat itang-tangsit mo aya. Tabyag mo kit day ti urnusam. Saan kat abyag ti ex mo ti bambantayam. Wano? Saan ka makamove on iso akasta ka? Siya, saan ama kamove on kinwinay? Ninanang mo nabayagan anak kamove onak. Nupod no ti bagbagam. Apay nga rod adi mo sardengan jay tao. Kalpasan ti dua taon na panagurnong ta. Matungpal mo't laang ti kalay sang arapap ta winay. Agyaman ak unay kan kayo eh. Paraitan niya. Agyaman ak tauray anya pa apa ng dadaal ti aramidan dagiti tattao kanyak. Uray sang kaibagada a segunda mano ket adda kalat na. Dinak pinanawan. Gaputa ay-ayatin ka. Ay ayatan ka mat unay-unay, Joey. Ikarikan ka, asaan ka nga agbabawi asyak, ti inayat mo. Sa dino ti papananyo nana. Ay nawaw, kasardawi ni kan Joey ita. Mapantayo Da kayo latan ti mapan. Anya, Saan nga agbibisinan niya? uray di mo ibaga. Amuklatan, Jackson. Ninanang mag. Amuklatan ama ditiriknam. Ngamin, at dalalaki amayat amang ikalay sa iti babae nga indadanes mo. Nagasat launay ti anak mo, Marigoria. Puno launay, Maray. Nagasya, tanasaya at atao ni Joey. Inkasar na pa'y ti anak ko, nga oray sang kaibaga ti daduma, asigunda manaw. Nasaya at ken nagagatmet ngamin ti anak mo, Maray. Uray no nailawan ide, ket naurnos na met ti biag na. Ni Jackson ngay mo't, Maray. Kaano mo't ang mga asawa? Ay, jakman amo iti day di atao. Insukat met ti nobya na at taga-kabangibang a barangay. No kasta, awandan kini Trina. Awanen amaray, at damutan sa bali ang nobyo ni Trina. Ay nawaw, kaasimot ano kasta, Maray? Nakarmaday chay. Kunamlan asino ngamin no agsasao. Anya ngay ita, palpak met ti love life na. Agpasada ka kadi ita, Joey, lakay. Wan bakay? Abay ko ma? Ang mga numabalin nga idagas mo ti order ni Nana Lor na igibalay da.
Anya ti order na kin kaya? Siyangay lakay. Isupay kumamot day jay Isagana man raw. Taidagas ko itayanda. Agyaman ako na Awan rumba nga pagyamanan baka. Agas sawatan. Iso rumbang lang tinulong ta. Ayun gaya. Ibatik ti silpon ka. Paki-charge mo taw. No adda ti kurintay. Nalubat mo ngaminan. Saan mo nga itugot? Saanan? Saan ka madanagan no pakibiyangak ti cellphone mo? Anya ko matipagdanaga katawan matilimlimod ko kan ka. Isaganang kitdain ti order ni Nana Lorna. Tagrubwatak inton madamdama. Anya tinaramid day dya Joey dito'y balay nanan. In-deliver na ti Shanghai nga order ko kin ni Winay. Apay ka day. Ha? Oh, makitam. Agtintinulong da nga agasawa. Ne. Kaslad taman kahit yung asawanan iti kastangay bagayo. Si kakuma ti asawa ni Winnie ita. No inaramid mula ang ti pagrebengam. Napalabasin day dyan nanang. Awan pagbabawyam. Tila salasaludsutin nyo ba? Anya ngay ita. Si kamot anatangsit ti saan ang nakaasawa. Si ka ti agmamalas. Karmam lakit di dayta iti inararamid mo kin ni Winnie iday. Ni nanang mo. Agtanang ka ngamin. Agpanunot ka iti maminribo. Sakbay nga agsao ka. Wano aramidam ti may sabanag. Di ka aglablabas tani. Nariga ti makarma. Ay, nawaw! Di pa nang ibabain wano pa nang idadanas iti padam a tao kat saan apakay dayawan. Laglagi pan tayo kuma at itao amang ibabawan no mangidadawn kat isumat laang ti mangipababawan no mangidawn iti mismo a kinatao na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.